गोदान मोनसे भिडिअआव बरायनानै लानाय जाबाय रायजोफोर गोलाव दिन जाबायमोन आं बेबायदि भिडिअ लाबोयैया दिनैहाय आङो दंफैयो नैबे फोथारथिं थ' एसे लांदां जायगाखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो लादों आरोना माइ साय हाखांबाय बेयावनो गायदोंमोन माइखौबो बेबायदिनो फानबाय थ' दा एसे लांदां जायगाखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो आं हालौबायबो नै आरो गायसिगोनलाय आरोना मानसिफोराहाय गायनो जाबाय बोथोरा दा साननैसो बिराद गरम मा बुंनो थानो हाया ओरैबायदि 36 थांदों खोमा ना डिग्रिया थ' बे साननैसोआ 34 36 बेबायदि थांदों जानांगौ निस्सय ओरैबायदि गरम मा बुंनो आरोना थ' थानो हाला दा जियानो हक आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फैदों बे आपडेट्सखौ बयबो मोनथिखादों आरो गोसारगासिनोखा भिडिअआ थ' बेखायनो आङो बारा बुंबाय थानो सानाखै दा बाथ्राया बेसेबां सैथो थ' बेखौ जोङो जेबो मिथिया दा आङो एसे भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों स' बे भिडिअ क्लिप्सखौ आङो होनानै होगोन आरोना थ' बेवहाय उखिल गगৈ साराहाय मा बुंलांखो ना थ' बिस्वजित दैमारिनि सारनि सायावहाय फंनैसो जोङो बुंलांनाय नुनो मोनदों उखिल गगैयाहाय थ' एसे आङो माने भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ जोङो जेबो मिथिया थ' आङो दा भिडिअ क्लिप्सखौ एसे होलांदिनि आरोना थ' गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाबाय বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবিলাক বদনাম ওলোৱাটো সিএমএ বিচাৰিছে কেলে বিচাৰিছে সিএমএ কাৰণ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এতিয়া তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব বিচাৰিছে সিএমৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক মন্ত্ৰী দিবলৈ মন নাই কাৰণে ৰঞ্জিত দাসৰ জৰিয়তে খুব সুপৰিকল্পিতভাৱে এতিয়া তেওঁৰ কেলেংকাৰীবিলাক উলিয়াই দিছে সদায় এনেকুৱা পাৱাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ সময়ত সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটে কিন্তু যদি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মনে মনে বহি থাকিলেহেঁতেন মোক একো নালাগে বুলি তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এইবিলাক বদনাম এতিয়াও নোলালেহেঁতেন আপোনালোকৰ মেডিয়াই প্ৰচাৰ নকৰিলেহেঁতেন এতিয়াও বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবিলাক কাহিনী নোলালেহেঁতেন নিযুক্তি কেলেংকাৰী নোলালেহেঁতেন অন্য ধৰণৰ কেলেংকাৰী নোলালেহেঁতেন ওলালে এইকাৰণে যে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা মন্ত্ৰিত্বৰ পদ বিচাৰিছে আৰু মন্ত্ৰিত্বৰ পদ বিচাৰোতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিবলৈ মন নাই বড়ো মানুহকতো ঢেৰ দিব নোৱাৰে দুজনক দিব পাৰিব খুব বেছি এজনক ইতিমধ্যে দিলেই আৰু এজনক দিব পাৰিব বিপিএফৰ পৰাই দুজন বিচাৰি আছে গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া ইচ্ছাকৃতভাৱে আপোনাৰ স্পীকাৰৰ জৰিয়তে এই বস্তুবিলাক এতিয়া বজাৰত এৰি দি আছে